ख्वाइदगी चावबा सुप्रीम कोर्ट सथनगी बसी मतदुरा डिम्पल भोट कवे कोई खजाइदा कुटपदो अदो भोट से थादरबा मतुंगदा चे सिदा नंबदा होदी होरमद्रब बाय लोदी चे सि हुतोकदबनि हाइबा ओनली दोस परफोरेट तरब भोट तो मदु थिगदबनि हाइबा अदु मी खरना हाइबदी नमदी नम्बमे सिकाइदबदनि हाइबा मदुदा just by 5,000 some vote amana W George W Bush na kagrine adumaina madugumba yama debate na amani haibadi magi technical loiba vote hadabada khudhawdabado aduna 2000 da koina chansi kyam charamuduna hongde dimple vote asi yama phawba oigiba ko maduna amani hojiksi india da leiriba Rahul Gandhi ki hojik hawraiba se magi election की campaign नतरगा BJP की मायोग ता हौरइब वेब से मसी electoral process ता कया यामना youth ता influence तो वंगमगनी that is one debate मधुगी मखा तारकपदा political jargon दा नतना politically लाउबदा नतना हजिक लेरिबा voting system से voting system सी कया यामना effective होय is there a room for manipulation electronically हाइबगी issue दुनिको politically पुलाव लाउदुना अमनी लास्ट ख्वाइदगी इंपोर्टेंट ओरिबदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाइबा यामना न्यूट्रल ओइगदबा यामना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अमना यामना पावर पीजेबा थंबसे रूलिंग पार्टी अमना गवर्नमेंट अमना कया यामना हाइना हुमना चटपगे हाइबदो अदुगी डाउट टू नी पीपल द हुजिक लेरिबसे अदु लेतनबदी मक्ता हाउ टू स्ट्रेंथन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मागी मपांगन से असि तौदनबदुनिको अदुगा अखोइना हुजिक येंगदबसी करीगुम्बा political party अमा BJP Congress any जनता दल हायग हौजिकी debate सिदा इखोइना new trend अमा लाइबसे अगोइगी democratic system सिदा editorially इखोइना येंगबा मतमदा चही मंगा पानबा मतमदा चही मंगा सिदा political party ना कया यामना थबक पांगथोखरे कया यामना फेल ओइखरे कया यामना करप ओइखरे और मखोइगी पीरिबा manifesto म्याम सिदा कया यामना अचीव तौखरे हाइबसिदगी deviate अमा youth सिदा कोई खनबगी मधुगी ट्रेन नमा इंडिया दा मांगजलेबको वेब से अदुना पॉलिटिकल पार्टी अमगी इलेक्शन की फोरफ्रंट लाप मतमददी थम्मिबा पॉलिटिकल पार्टी अमना मागी मैनिफेस्टो पीरिबा पॉइंट तरारा कुल्ला चामरा दिस इज व्हाट आई विल डू दिस इज व्हाट आवर पॉलिटिकल पार्टी डू व्हेन वी कम टू पावर हाइबदुनिदा अखोगी पुंगलाउद लाउबा अदुदगी से जार्गन अदुगा बीजेपी सु करी अखोइना कार अदि बैंक ता लुपा ला दु यारो मनी काइना पंगाई हाइबको अदु तारगदी द रिस्पांसिबिलिटी इज विद द इलेक्टोरेट नॉट विद द पॉलिटिकल पार्टीज को बोथ थादरीबा अखोगी ख्वाइदगी चावबा थौदांग हाइबदो अदुने खोइना लगुदबसे दैट मीन्स एम्पावरिंग द पीपल इज मोर इंपोर्टेंट एट द सेम टाइम इंडिया की लेरिबा इलेक्शन की सिस्टम सिदा मागी मेकानिज्म बोथ थादबगी सिस्टम से सम सम ऐनसा एग्जांपल बिजबदो नंबदा अखोगी हुलौदब फावबा मी सुप्रीम कोर्ट खनरीबको मदुमाइन तौदना डू वी नीड टू रेक्टिफाई द इलेक्टोरल खोगी चटरिबा मेकानिज्म होंगदबरा नत्रगा पब्लिक ता हारिबसी अदु कथले अदा कथले हाइबदो मदुगी मेकानिज्म दो खोगी पॉलिटिकल विल अदुगा अखोगी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सिदा लेरिबा मोंग से असि कुइना चथगदबनिना there must be a trend, there must be a set ko adwaina hana vote thadadiba mi mayam asina system je thajadaba ma horakpado that is the biggest challenge to democracy ko aibadi kanagumba hojik government ma form tawra agasu magi jibu chumna vote chi chama je phangrabra chani je phangrabra chum phangraba haibase पेंदने लेबदो अदुना करिगुम्बा सिस्टम मा अखोइना थाजदबा नत्रगा मदुदा अखोइना एक्सप्रेशन मा कास्ट तौरिबसे दैट इज द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द इलेक्शनिंग प्रोसेस मसिदगी हौरागा मुक मसिगी डिबेट तगी सिस्टम जे लाली हारगदी पॉलिटिकल विल अमना लम लमदा करम मोंगदा बोट थादन हनगे है से अखोइगी होल इंडिया दा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लोना थाददबा याते हाइबगी रूल अमा लेत्रबसु याई से लेखाई मगी नत्रगा तोंगान तोंगान मागी मफम की सिनबसु यायबको आइदी सेना थादगेरा से खुदम मोना हायरबदा जो बाइडेन की बोची ममांगदा कोई ईमेल ला बोत थादनखरे हाइबदी अमेरिका दा मागी बोत थादबसी पोलिंग बुत थाददबद नतना मखोगी इलेक्शन कमीशन ना मखोगी लम खरददी नखोई लाकप ngमद्रसु कोविड 19 की नत्रगा रिस्ट्रिक्शन लेरगसु अवाब ngमद्रगसु मखोगी भोट थादबगी तोंगाना सिस्टम अमा पीग्रेब आई युमदा लाकांदा अखोइनोदा रिच आउट तौरके हाइदना हाइबदी मदु खौब याम चाखना लेग्रे हाइबगी वाने हाइदी भोट थादब मी अमगी
mi amagi magi right mi amagi value se kayam yamna regard tawgi haibu mayum bawba lakre haibai wane to the doorstep housing si 2027 sida India gi general election Lok Sabha gi lakdoriba general election sida India gi vote thadariba singasina kaya yamna akoina thadariba si chummabra natraga counting the chummabra machine du manipulation sida chakhrabra haibagi doubt ne hojik lainariba se madu iba taragadi doubt lainaragadi praja singna government du su tungan ba mi amda yengba horani haidi saigi huran gibra mad gibra lana sina gibra hai taragadi so there is now a room sigi matang dagidi ujik Indian National Congress na puthore sidagidi ekoi election commission na vote thadariba mi singsina ekoina thadagsi budu chumna phangi karama mongda se aina eda namanga bi da sakhibra haiba je chingna reng khalone aidi chumnagi electronic device ji lugra poni ko hojikti missile bawba kapnariba bom thadar ko je aman namaga krai da counter tawngariba aduna electronic boxing machine namda leihibada aina kanuma namaga manipulate to waiba se akoi water delay to rambana changan maram chadan hapsan bagi post oi taragadi how to akoina kamaina akogi mihut se khanga doribana habigi post ni mama so akogi masigi phongdoropai matang da akogi ECI gi site ge haba tare false narrative ni masi akogi ECI na kana guma matagi akogi michang da leki basu leiti yamna neutral in thabak tawi habigi poram khakso phongdo ki basu leirabani overall akogi India gi una leriba election gi system haba tare masida akogi kamani yembi ozagi ba opinions khoi views chani hana na khoi si India si democratic country mo imnina magi leriba population sigi representation si government se chalai na bagi damakta mandate amagi pinab gi damakta election ai se khwadi gi maru oi yes election ai si khwadi gi maru oi banina India gi election commission of India da piriba magi power se kayam pi haibabu magi budgetary provision dagi magi election chathaba matamda anything ekoi gi protection gi khulai gi human resources gi nungmai paidana ngakpan maduda natana mi amagi every single citizen of this country magi vote thadana bagi damakta magi right se magi franchise exercise tongna bagi damakta karamba mongda right amba pi gi haibabu han hainari budune ching maton amada mi ni khak leiba there are two persons in top of the mountain go magi vote hadana bagi damakta karwar manga changa su magi box se puni ba aidi vote ani je kam important oi bagi adugi system sida India da lariba magi electoral process se kaya yamna magi citizen amada magi vote hadabagi right se kaya protect the we hai bagi issue dune yana hana ani subada koina kangadabasi hana koisi ballot paper amada hana sel namame mi amamna changa ga verification matungda aina sum ningsingbada koi tamosu lengseli Kerala gi parur haiba constituency amada electronic voting machine se as early as 1982 da introduced away Kerala da aduga masi yam successful oigi aduga 1982 da electronic machine ama introduce to matamda Kerala da yam successful oibagi maramdi karigino hairaga Kerala haiba state se magi literacy rates yam wangba magi political consciousness se atopa state mayamdagi yamna henba left oigera right oigera khoi Kerala si left among right congress among left among panba aduga magi ding dong battle sida madudu ugre 1980 ga 2 sida matamdu da khoi si yam na hawina university lejari matamdu da Kerala da vote hodo ko matamda machine seasonal kai se it was a news that time hujikti Facebook ta kai da social media da yam ure matamdu di koi newspaper da pa ba matam angakpa moigi ko malugi mathangda koina ningsingbada 2004 gi Lok Sabha elections dane koi pull up electronic voting machine ama seasonal je akoina hujik khangadabasi Rahul Gandhi gi kari title hai bosi da vote Chori factory sina koi gi magi political jargon gawe amada haiba keeping aside that couldn't understand the Budabasi India da lariba hojik electronic voting machine asina magi mandate chumna piribra natraga how far magi lariba electronic device se kudam mo ngasi bo thadare it is kept for 1 month in a strong room haibor maleko strong room thame aigi mobile da natraga electronic device amada lariba mayam se aigi mobile bhawa charge tawse krai ninum to honmangami
wari wani ko ai GP da piri madu kam kanba strong room no haibuduni hujikan haigalari se ada leriba strong room da thama leriba electronic machine je kadai deno machine na madu on mangam mudra ka haibugi debate tuni hujik leri se ko adi machine do se thamaga su America da gira Europe da gira satellite ira is there some kind of a manipulation electric machine adugi natna machine da soiba natna political party amana kaya yamna election process asi manipulation natraga magi kana nabagi damakta vote mamangda legitimate oiba citizen mayam si maming role lei kakthatpa si tongan ba subject ni hauji akhona khanaga da se khudamon harabda America chakhwat karba lamsi 2000 uram do male 2000 da Al Gore ga George W Bush ka vote se thina ba matam da lonna mak electronic aktane however Florida haiba state sida di sil namme khoi gi vote se namme ko magi ballot paper si kano tawi khoi pencil amana phut hutpa matam du ko maduda Al Gore na around 5 lakh lit toruga lei mai popular vote se adubu khwaidagi chawba Supreme Court ta sathanagi basi matam du dimple vote kawe khoi khajai da kutpudo adu vote si thadarba matungda che sida nambada hodi horamdrab by law di che si hutoka buni haiba only those perforate or vote to madu thigdabni haiba adu mi kharna haibadi namdi namame sikai dabadani haiba maduda just by 5000 some vote amana W Bush na George W Bush na kaagrineba adumaina madugumba yama debate na amani haibadi magi technical oiba vote hadabada khuthodabado aduna 2000 da koina chansi kam charamuduna hunde dimple vote asi yama phawba oigiba ko maduna amani hojiksi India da lairiba Rahul Gandhi ki hojik hauraiba se magi election ki campaign natraga BJP ki mayok ta hauraiba web se masi electoral process ta kaya yamna youth ta influence to ngamgani that is one debate madugi makha tarakpada political jargon da natana politically lawda natana hojik lairiba voting system se voting system si kaya yamna effective oi is there a room for manipulation electronically haibagi issue duni ko politically lawduna amani last khwaidigi important oiribadi election commission of India haiba yamna neutral oigadaba yamna constitutional body amana yamna power pijaba thambse ruling party amana government amana kaya yamna haina humdana chatpagi haibado adugi doubt to ni people the hojik leiribse adu leitana badi makta how to strengthen the election commission of India gi mai mapangan se asi tawdana baduni ko aduga akoina hojik yengadabasi karigumba political party ama BJP Congress any Janata Dal haiga hojiki debate sida ikoina new trend ama laibse agogi democratic system sida editorially ne koina yengma matamda chan chahi manga panba matamda chahi manga sida political party na kaya yamna thabak pangthokre kaya yamna fail oikre kaya yamna corrupt oikre or makhoi gi piriba manifesto myam sida kaya yamna achieve tawkre haiba sidagi deviate ama youth sida khoi gi khanabagi madugi trend nama India da mangzela ebko web se aduna political party amagi election gi forefront da lakpa matamda di Thamiba political party amana magi manifesto piriba point tarara kulla chamra this is what I will do this is what our political party do when we come to power haibdunida akoigi punglaw da lawba adudagi se jargon aduga BJP su kari akoina kara adi bank ta lupa la do yaro money kaina pangai haiba ko adu targadi the responsibility is with the electorate not with the political parties ko both thadariba akoigi khwaidagi chawba thodang haibado adune khoina lagudabse that means empowering the people is more important at the same time India gi leriba election gi system sida magi mechanism both thadabagi system se samsam aina sa example bizabado nambada akoigi hulawdaba phawba mi Supreme Court khanariba ko mudumain tawdana do we need to rectify the electoral khoigi chatriba mechanism hongadabra natraga public ta haribasi adu kakthale ada kakthale haibado madugi mechanism do khoigi political will aduga akhoigi bureaucratic systems da leiriba mong ase asi kuina chathagadabnina there must be a trend there must be a set ko admaina hana thamge chan ko okay yam phasana micro zana khoigi ai anishuba round aroba round che pabung de lak chege pabung akhoigi di ozana sam phasana su thambi khrai khoigi ladiba
ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎꯃꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯛꯇꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯣꯏꯒꯤ ECI ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯕꯠ ECI ꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕꯁꯨ ꯁꯤꯖꯟ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯆꯧꯕꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯕ ꯀꯤꯁꯣꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ fully 100% free and fair ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯅ ꯑꯃ ꯚꯦꯂꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯅ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭री ꯑꯦꯟड ꯐꯤꯌꯔꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ प्रजाꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦटिक राइट्स ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯠꯄꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ इलेक्शन से खुदम मन हारबदे इंडिया से 1950s दगी भोट से होरे यामना नवरीबा वेरी यंग इन्फेंट हाइप तारे को इंडिया दा लेरिबा इलेक्टोरल प्रोसेस से अखोई अंगांग पीबगुमने ना दुम लौरनी करिनो दा हाउ वी हैव प्रोग्रेस इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम को लम मचा 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 लेरबदगी 1947 दगी कंट्री मो रखपदगी मागी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स खुन खुन लेकाई लेकाई तारंब रीजनल तारपदगी डेमोक्रेसी से कइनो खंगद्रिंगादगी लाकपा हजि फाव मैच्योर ओइदबा अदुगा करिगुंबा पावरफुल टीम ओइबा अमना वोट से सुम हाइदना हुमदना पानबा अदुमक्सो लम खरदरी फजना डिबेट तमदना इलेक्शन की खनदना खोनना दुम तंगरी को से अमेरिका 1776 तगी इलेक्शन हौरबने मयामना मैच्योर ओरब डेमोक्रेसी दो अदु बम मोगी लमदो दो फाव हजि फाव वोट मथा थादबसे असि फाव मागी नियम नत्रगा चना कानून सिम डिबेट तंगरी ख्वाइदगी लुबा अखोना येंगदबसे अखोई कनोना तामो खादेम मनिना हारिबा तामो नवगेश्वरना हारिबा यामना सीनियर ओइरबा ऑब्जर्वेशन मैम से सिनतबिदा अखोना हुजिक येंगदबसे करिगुंबा इंडिया की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस नतना अतोपना हुजिक हाइनरिबसे इलेक्शन की प्रोसेस असे अखोई चिंगनरे हना हारिबसे मसिना करिगुंबा नेगेटिव इम्पैक्ट लेगे हाइबो भोट थाददिबा मी मयाम असिना सिस्टम जे थाजदबा म होरकपदो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज टू डेमोक्रेसी को आइबदी कनागुंबा हुजिक गवर्नमेंट अमा फॉर्म तौरगसु मागे जिबु चुमना भोट छि चामा जे फंग्रब्रा चनी जे फंग्रब्रा चहुम फंग्रबा हाइबसे पेंदन लेबदो अदुना करिगुंबा सिस्टम मा अखोना थाजदबा नत्रगा मदुदा अखोना एक्सप्रेशन मा कास्ट तौरिबसे दैट इज द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द इलेक्शनिंग प्रोसेस मसिदगी हौरागा मुक मसिगी डिबेट तगी सिस्टम से लाली हारगदी पॉलिटिकल विल अमना लम लमदा करमा मोंगदा बोट थादन हनगे है से अखोगी होल इंडिया दा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लोना थाददबा याते हाइबगी रूल अमा लेत्रबसु याय से लेखाई मगी नत्रगा तोंगान तोंगान मागी मफम मफमगी सिनबसु यायबको आइदी सेना थादगेरा से खुदम मोना हारबदा जो बाइडेन की बोची ममांगदा कोई ईमेल ला बोट थादनखरे हाइबदी अमेरिका दा मागी बोट थादबसी पोलिंग बुत थाददबद नतना मखोगी इलेक्शन कमीशन ना मखोगी लम खरददी नखोई लाकपो ngमद्रसु कोविड 19 की नत्रगा रिस्ट्रिक्शन लेरगसु अवाब ngमद्रगसु मखोगी भोट थादबगी तोंगाना सिस्टम अमा पीग्रेब आई युमदा लाकांदा अखोइनोदा रिच आउट तौरके हाइदना आइबदी मदु खौबो याम चाखना लेग्रे हाइबगी वाने आइदी भोट थादब मी अमगी मागी राइट मी अमगी वैल्यू से कयाम यामना रिगार्ड तौगे हाइबु मयुम भाव लाखरे हाइबी वाने टू द डोर स्टेप हौजिकसी 2027 सिदा इंडिया की जनरल इलेक्शन लोकसभा की लाकदोरिबा जनरल इलेक्शन सिदा इंडिया की भोट थादरिबा सिंगसिना कया यामना अखोइना थादरिबसे चुम्मब्रा नत्रगा काउंटिंग द चुम्मब्रा मशीन दु मैनिपुलेशन सिदा चटखरब्रा हाइबगी डाउट ने हुजिक लेनरिबसे मदु इबतारगदी डाउट लेनरगदी प्रजा सिंगना गवर्नमेंट दुसु तोंगान बमी अमदा येंबा हौरानी
haidi saigi huran gibra mad gibra lana sina gibra hai taragadi so there is now a room sigi matang dagidi uji Indian National Congress na puthore ba sidagidi ekoi election commission na vote thadari ba mi singsina ekoi na thadagsi budu chumna phangi karma mongda se aina e da namanga bi da sakhibra hai baje chingnaren khalone aidi chumnagi electronic device ji lugra poni ko hojikti missile bawba kapnari ba bom thadar ko je aman namaga krai da counter tangari ba aduna electronic boxing machine namda lei khibada aina kanu man namaga manipulate to bai base akoi gi yam hai yam lai thabuk ne hai bai wane madu chingnari budo madu gi commitment du ne khoi na je hainari bise that means India gi voting system sida karma mongda mechanism ba puthoga voter mayam sina general population sina thajabado mangoi haibado that is more important almaina thamge